I gdje ste bre ljudi, s vama opet sebe namela. Mi ćemo danas snimiti jedan mali specijal, a taj specijal je samo to što ja želim da vam se zahvalim. Prešli smo preko 50 views, znači imamo preko 50 preglednosti. Za sad imamo 68 preglednosti, što je dobro. I volio bi da što više bi volio da me gledate. Kao što vidim, primijetio sam da me najviše pratite na Clash of Clansu. Zato ću ja njega da počnem češće da ga snimam. Znači sad ću uskoro izbaciti drugu epizodu. Vi mi napišite u komentare da li hoćete hoćete iz početka da snijem ili da li da snimam svoj akaunt. Znači nema da se odbrinete, ne može se hakuje. Upravo do malo pre nisam imao nijednu preglednost iz ovo kako izvesti 3 trika i kako drugo provaliti lozinku i kako ubrzati telefon. Znači ako hoćete vi isto ogledajte taj jedan video, mislim sva 3 videa, gledajte ostale videa, imam za sad 13 videa i ja hoću da stignem svog druga. On se zove Ultra Deliblatski Gamer, mi ćemo sad da ga nađemo, Ultra Deliblatski Gamer. I sad otvaramo, u stvari on ima 14 videa, zašto je snimao Minecraft mini igre. Ima 4 subscribera, volio bih ja da imam toliko, ali nemam. A i ne znam zašto nemam. Koji je razlog, ljudi, recite mi koji je razlog da se potrudim da dobijem barem još jedan subscribe. To me je drug subscribe-ovo, ne znam zašto vi nećete. Ali on je sa preglednostima mnogo bolji od mene, ima 52, znači on samo u jednom videu ima 52 pregleda, što je za njega dobro i neka. Ovaj video, ovdje, kako sad, evo, taj i taj, ta 3 videa smo snimili nas troje. Ovo je tu watch later favorites new playlist, to da dodam kada ću da ga gledam, ali to sam pokazao, mi do sad imamo 11 videa da mu nisam to izbacio na kanal, ali dobro. Bolje kad imaš kompjuter, lakše se snima, sve lakše. Ja imam sve oko telefona, šteta, volio bi da mogu da my subscriptions. Ja sam subscribe-ovo, ovo nisam, ovo je sigurno PewDiePie, da. Ovo je 7 minutes build, ovo je PewDiePie, 7 minutes build, PewDiePie, 7 minutes build. I PewDiePie, ovo će ljudi. Mislim i to je bilo to što se tiče malo specijala, hvala što ste gledali, like, share, subscribe, hvala za preglednosti, a mi se vidimo vrlo uskoro, pozdrav!